isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan amayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, mabainak kuma amang ipadrama dito'y padas ko gaputa amok nga adu ti manghusga wenno mangi-judge kanyak. Ngem tao akla ang met nga agbiddot. Ket iti likodan dagita abiddot adda istorya ken rason no apay. Miss F, din makelak iti rigat. Ubingak paylaeng nakita kon no kasano ti bannog ken rigat ti inak tapno maisakad na laeng ti panagbiag mi. Adda ngamin sakit ti amak isu asaan a makatrabaho iti nadagsen. Idi agtawenak iti 19, nagsikugak ngem dinak intong paltinobyok gaputa saan pay kano anak kasagana nga agpamilya. Nagpasngayak nga rod abalasang. May saak nga rod kadagiti makunko na a single mom. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Tay pa nga isang salam ti apumutang bakay. Apay di pa'y nakaturaw. Katurturog na laeng lakay. Urayak laeng amarnakan. Sakto idiso itindayon na. Rabi na, maumpay lang ti anak ta. Nag-text itay. Marabyan ka nung agawid. Napanan na kanu aya. Tiyak man ang bulakay. Basta ti pakada na itay agsapa. Adda ka no inyayab tigayam na pagtrabahuan da. Ay kat nasaya at mo't nga ron ano at damot ang pagtrabahuan di anak ta. Esopay mo't nga igatang na iti diaper kan gatas ni Johan. Urayin tapay ka din ni Mean. Uno umunatan amangan. Mabisinak mo't ang lakay. Umunatan aamangan. Sige, itis sumarudon ti apo ko tayo ti indayon, tayo tamanganay. Umuna akon nga agawid, Tricia. Intet ka din ni Madam Tinaaldawam ita? Di kayat ko asawan, di kwarta atangdan mo. One friend, inted na itayan, sakbe ang agawid. Okay nga rod. Urayan nakbiit friend. Ala aktibag ko. Aggidantan nga agawid. Kaya't mo asawan, agawid ka matan? Wan, awan mo't laangan umunag a customer no kastoy nga oras. Sana bali, taadamot da siya na kiniros nga agbati dito'y pwesto. Isuda pay laang ti ag-duty ita. Sa bagay, basit nga agpaiso ti customer itang aldaw. Miyerkules nga min ita. Isu talaga abasit ti customer. Mabiit laang taala aktibag ko, friend. Sige, friend. Agawaam nga rod tani, rabiin. Hello, Tricia. Hello, Mayan. Amangan numabalin ka inton rabi eh. Ha? Di kayat ko asawan, amangan numakarwar ka. Nagpakada nga mindaros kini Sheena. Ada ka no atendaran da kasar kat awan kadwak nga agjuto inton rabi eh. Anyang oras daw mo pan, friend? Malpas pangal daw ka no tirubuat da. Sangbutan da ka no nga minti biyahe nga agpalaon yun. O sige, awagan kan to inton madamdama, friend. Bareng awan papanan ni Nanang. Taibatikan ko na ti anak ko. Sige nga rod, friend. Urayak ti awag mo. One friend, kasaritak labiit ni Nanang ko. No kayat nabantayan ani Johan. Okay nga rod, friend. O sige, awagan kan to inton madamdama. Bye!
Ato yun ti order yun, sir. Agyaman ak, miss. Awan anyaman na, sir. Sige, ha? Ay, bandaklaan no at dapay order yun. Mabit lang, miss. Ama ano, mabalinghag to ka. Pitigas ta. At damot kay si istorya. Kabayatan ti panaginom ko. Ay, katwan awan parikot iti dayta, sir. Umininom ka kaditi ara? Depende, sir. Okay. Mawata kong tigat mo sa wen. Sige. Mangala kay tinumam. Tigagdanag, tas siyak ti makam mo. Okay nga rin, sir. Mabiit na ang tamang laak itinuman. Ay, grabe. Maluman ngam aging gaita. Awan pa'y lang ang customer tayo. Ay, wan nga rod Kimaro manan. Weekdays ngamin, iso amatuman. Ay, sapay na ibus man ng tigatas gandaya per ti anak ko. Parikot ko manin no sa dino ti pangalaak iti igatang ko. Adapay matkid di kwartak dito'y Ibagamlaan no kasapulam tapabulhudan ka. Manan, kat no jak pa'y nabayadan tinaudi a binulod ko ken ka. Okay laang friend, si kamot. Di mon panunutan day jay. Amukmat akasapulam ti kwarta. Kan maysa, saan kamot asing singiran? Itad mon tulat taa inton ada nawadwad a kwartam. Ay na, agyaman na Tricia. Naimbaglaangan ta na adda anak itigay makaskan ka. Awan anyaman na friend. Ne, kasla ni Sir William mat deta sumungsungat. Ne, aywan, isumat nga paiso. Ayos! Addan customer tayo, friend. Wan nga rod, friend. Oray may samot ati customer. Basta big time. Wan ala, yung kadamaganan no anya ti order na, friend. Rabi manen. Yung aging gaita di pa simbang puti anak tabakit. Wan nga rod lakay. Sa dino kanumanan ayan tinapanan na. Jakmatan na sa ludsod. Basta ti kuna na, ag-duty da kanu Tricia. Addan sa kanu naki-extra anda aresto bar. Iso ti pagtrab-trabahuan da iti gayam na. Resto bar? Wan. Lukastra, inuman ti pagtrab-trabahuan na. Wan siguro resto bar mati kuna na. Di inuman. Ayun na yan. Apay awan natdaduman aya, mabirukan na. Ay awan mat kat dakas na lakay. Nalinis mat da at trabaho. Wan mat gidi ngam amumatan na giti tao, nababati pa nagkita da iti kasta klase, iti trabaho. Bayam da kita at tao lakay. Tinapatag at daigatang ti anak ta iti kasapulan ti anak na. Sa bagay mat gidi Tinasaya at palagi pamtuman ket di anak talakay. Wan bakit? Kasaritak to ni Mayan apaman asumangpet. Mano ayat di kasapulam? Mano di kasapulam ang kwarta? Kuna? Ay, ikwa. Sir. Aday taga manen. Sir ka la, sir. William, kung namakadilat na kanya ako. Kaya't mo ka di, tarumwarta. Inta, hotel. Dita, no, kaya't mo, Ang di mo kaya't, okay lang, mat kanya. Si Kamat William, nakasir-seryoso ka. Aginom taman kit di nga aginom, tapno makaadota. Ay ka, wala. Hindi tayo katikay-kayat ko ganyan. Man, always on the go ka. Siyempre man, Ayos. Nagita ka tayo kayat ko tayo may sababay. Sana na arte. Cheers! Cheers! Anay ko.
Nagsakit ti ulo. Agalas 9 matgaya man iti agsapan. Ay, naglukon na dyan, William. Dinak man lang rin ni Ingmat. Ay, pinanawan naklatan dito yung hotel. Kasta unay ti baratag ko idirabi. OMG, man. Naspak ka manin no kastoy lang. Adda kwarta nakadisto iti apay tipungan ko. Anak, sigurado ani William tinangibati iti daytay. Talaga agalante mati at tao. Tinasayahan, bumangon na kiti, tarumwarak matan dito'y. Oh, Mayan, kumusta kan? Medyo nabayag mat adita nakita Naimbag man ta nalagip mo ti magas dito'y pwesto? Kaasi ti Diyos, okay akla ang friend. Napanak kami nagpalingke. Nalagip ka, isa di magasa kun Kat, anya ngay ti madamag. Kumusta kayo matan kini William? Ha? Kumusta kayon kini William kunak? Anya? Anya kumusta nga ibagbagang mo, Tricia? Ay sus, di kan aglibak friend. Amok nga rimwar kayo iti. Kumusta kayon ngay? Dayjay? Awan dayjay, friend. Pudno arimwar kami iti. Ang aging galaang ijay dayjay, si Kamat. Kan may sa, manipod iti, saanan ang nagparparik na ni William kanya. Nga bayagan. Os, sigurado ka? Promise. Anya? Di mo ibaga, one night stand lang tinapasama kada kayo, friend. Kaslakastan friend. Ngamin, idinalpas nan anaala ti kayat na. Nagpukaw mat na nakaslaso. Aya? Kunakit di ano agdandan na kayo. Anya? Saan, friend? Kat no awan apulos damag ko may papankan ko na. Kat, sa dino nga ti pagtrabahuam ita. May sa a sales lady iti may sa amol nga asidagmat lang dito, friend. Ay, kat nasaya at mat angarod no kasta, friend. Friend, at least ijay ta regular. Kan saan arabi iti pa nagtrabaho. Saan nga minan akabailan ng kantatang ti agpuyat. Iso ang masapol nga aldaw ti trabaho. Tapno mabantayak mat ti anak ko iti rabi. Hi, Mayan. William? Siya nga rod, maragsakan na ka makikitakin ka dito yung mall. Mabalin ka di nga awisan. Papanta ko mamangan kalpasan ti trabaho. Ay, di kagdanag. Mangantalaan mo. Promise. Sige. Sikat ti makaam mo, William. Okay. I-text na ka pa man na ma-dismiss ka. At ito number ko. Sige. Alright, i-text mo. Mayan. Kumusta ka? Kumusta kayo iti anak mo? Apay nga muna nga at anak ko. Katjak mat nadakdakaman kan ko na. Diyan ka muna niya ti bagak. Ang kaya't katulungan, Mayan. Anya ti kaya't masawan, William? Nakasagana ka mang tulong kay ka. Saan lang aga po iti anak mo? No di kat gapo tayo ayatan ka. Anya? Dahil tatipod no, Mayan. Pasensya ka na. No basta pinanawan kalatan iti hotel ang nagturugan ta. Kinapod no na. Pagbabawyak dahi diyang hinaramid ko. Iswa kaya't ko ti bumawigan ka. Anya nga'y kumaaga po ngagbabawi ka. No siyak lang amay sa. Gusto lang ang matinaramid mo. Ngamin, awan matrelasyon ta. Mayan, saan nakakasiti pang panunutan? Talaga lang nga nagbali na ka maag iti dahi di agundaway. Panagriknak at nagbali na ka bastos ken ka. Kapoy ti kasya ginaramid ko. Isasapay lang ko mata mapakawan na. Awan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan, William.
Kas itinakunakon, husto lang ang tinaramid mo. Ngamin, awan mat relasyon ta. Bakit? Apay ka di, Rufino. Nubyo ka din ti anak tatay kaya William? Day ti Jack ang mulakay. Awan mo't nadakda ka amat ti anak ta may papankadakwada kin ni William. Apay ka di. Awan mo't kit de. Mas daawak lang amin. Iti anya lakay. Dandan ni Dinuminggo mo't nga umay dito balay. San lang nga tayo ta? Kanayon pa gumatang iti gatas kindaya perti apo ko ta. Agraman groceries kanda duma pa masapsapol dito balay. Day tamot nga rod tinadlaw ko lakay. Damagam tuman ni Mayan, bakit? Bayam, takasaritak to ti anak ta. Wan man, tani, nariga tagpugpug to. Una, nasaysaya at matlaang agpaiso numaamuan ta ti pudno. Iti kasta, ammo tamot ti bagbagata. Kumusta nga iti bagbakan kami, An? Adamot lang ka di lugar ko, di tapusong? William, agyamanak iti panagayat kan pamatag nga ipakpakitam kada kami iti anak ko. Kastamad tan iti pamilyak. Agyamanak iti ado at tulong mo kada kami. Iso na lang, taitapay lang. Agkidawa kon iti pasensya. Ha? Pasensya kan. Ngamin, jak mo't mapilit ti bagik ang mga yatkan ka. Mayan. Nainkabsatan lang tiriknakan ka, William. Mayan. Sorry, William. Ngamjak kayat amang namnama ka iti awan. Di ka kumakayat apasakitan. Ngam imbagak lang ti pudno amarikriknak. Jak kayat agundawayan ti kinasayaat mo kada kami. Okay lang, Mayan. Respeto ti desisyon mo. Pagyamanak iti di ta imbagam tipod no. Agyaman nak, William. Ang uray no kasta, nawaya ka matlat nga umay sumarong ka dito'y balay. No kayat mo makita ti anak ko. Banaga, pagyamanak unay, Mayan. Awan anyaman na, William. Amok mat anagbalinan anapatagkan ka ni Johan. Isa nawaya ka nga umay sumarong ka dito'y balay. Anya itayan ti ko na mga ibagam kanyak iti personal, William. Ha? Ay, kwa. Adalaan kaya't kung haipod no kumagan kamian. Anya daytan? Among ka din no apay ang nagbarte kak idirabii arimuarta. Saan? Awan mo't malagip ko anadakamat mo may papan iti panagbartek mo iti. Anya ayang amin nga agpay sa ti makagapo. Nasakit tinakam ko iti amak. Ha? Nakita kami na naragsak da iti babae na. Kaduwada ti anak da. Kaya't ko ti agrebelde. Ngam pampanunutak ti kasasaan ti inak. William. Pasensyakan. No ibagbagakin ka da ito'y. Awan nga mindaduma apang ibagak iti sakit tinakam ko. Maipalagip lang aming kanyak tinapalabas. Ha? Kinapudno na. Imbati da kami ni Daddy. Gaputa mas pinili na ti babae na. Dinanaan na ti babae na. Kat naragsak da ita asa nga pamilya. Bana kajak na padasan. Gaputa pinanawan da kami kat nga ron ni Daddy. Pasensyakan. Jak amo akas tagayam tinapasamak iti pamilya. Agpa-Australia ako ni ti mabiit. Kahit kayo nga itugot kiniyuhan, iso na laeng taamok asaan akas karina ti pampanunutek. Kang runahan ti amin, amok asan basta-basta ken katagtalikmanen. William. Ngamuray no kasta, nakasaganak ngagbalin nga ama iti anak mo. Tiyak kamin kaya mapadasan namat tinapadasak. Nagrigat ti dumakkel nga awan amana. Uray addak to ni tadayo. Ikarik ka na yung nagtulat na umawag kada kayo. Kanamnamaham ti tulong ko, aging kat kabailak.
Agyaman nak, William. Agyaman nak, iti kinasayaan mo. Agyaman nak, gaputad dapay lagayam tao akaskan ka. Anak kasagaan at tumulong nga uray awan namnamaan na akasukat na. Agyaman ako, Nay, William. Ita, Miss F, talon ti tawan ti anak ko. Ket agingga ita, agtultuloy paylaang ti panang suporta ni William kada kami. Saan kami nga agasawa nga mami ken daddy ti awag ti anak ko kada kami. Kanayon nga umawag ni William ket pasaray isuda iti anak ko ti agvid-video call. At dapay dagiti gundaway aberukan ni Johan ni William isu a mapilitan nakmet a mangawag kenkwana uray disorasan ti rabii. Aging galaangan ditoy Miss F, tuy pagayam mo, Mayan. Ken ka pagayam Mayan. Numaminsan talaga asaan amaliklikan ti pan nakaidugmam. Ngamlaglagi pan tayo kuma asaan agaputa na idugmam tayo ket agnanayonen akasta. Bumangon tayo kitdi ket sangwen tayo asititibker dagiti panubok ken karit iti biag para iti napinpintas a masakbayan. Alakastan pagayam Mayan, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, itiing kay panagdangan.